Takuinai. Tangkukulog kiw ko Tingwa ka sa waktu ko do. Kinakiyay sa nga Rita o Malayo. Rita! Rita ngay! Kaya sa Malaya. Ata. Hindi ba kaunik ka Rita, pinakong may kaya kung naka-view ko. Pingwa ka dito nakali. Ingarami alene ko sutunga. Suapi! Tangkukulog ki. Pingwa siyang nako singay. Ay, Larita. Ay, lakuwa sa tukisya ni ubungya ko na siyang nama. Ubungya ko sa unak nga. Kito ko nakinga. Ano ubungya kaya? Asyo na jani avinga ko lu vinga ko nang ilati. Ilisa tinera ke. Ima kani kausilit kalawlugo. Pika nang inasaw mi kausilit tilawlugo. Asyo. Ubungya ka ratong at Oik ayung ni. Ubungya ko naksitiyak. Atilop kan ni. Atilop kan ni. Wow! Ayun eh. Ingilap ka. Hay lati. Hano? Ibianaw ka luti. Kung naktunga siya kayo, takikin na kayo. Mga Eba. ikadong natubing niya. Ati. Ashe? 1, 2, 3, go. Ipitiki gimini sili yevere ringi uputuku gumunu sulu yoboro kongo apatakaga manasala yavara kanga inutituru na lerpunga ipitiki gimini sili yevere ringi uputuku gumunu sulu yoboro kongo apatakaga manasala yavara kanga inutituru na lerpunga. Wai, umungya cek ko nga Rita. Pikalo lektuti. Killuti. Killuti. Kano ito ni kay mama ka nagpake ka bigay? Temlat si minapili makto. Uyo tulaw mamalawak sa ila. Si minapik. Kana sinasim niya ulo pagi mamandak pa. Mama ka nagpaka? Ikaluminit. Amalo kang uminiapi. Nakatsaba pi matawa na timing ano. Ako niyalo ka na dagon nakto nga. Ikaluminit to ito. Ang mapay mo tayo mamalak ka. Kaya na ikinagpaka. Pikang ila. Tutuminiapi. Pilwak tuminit ko si Matilugi. Panik si Matilugi. Tutuminit tulaw umina. Natsimini mamakto. Natsimini mamakto. Katagayo api ulit to. Di ko tumini. Malutut tumini api tao. Ewa, ni kay mamon nagpat. Ikaw na. Ikaw na apil. Nung di bagay ako malualag tong ailat. Tao nga pini. Nakikatala ka ma. Tutungin at mitaw. Nyam, 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 nyam. Natsimini mamakto. Natsimini mamakto. Katagayo api ulit to. Di ko tumini. Malutut tumini api tao. Sino ko yung mamakto dyan mati. Takot ang sinaktuto pero tuminit apo walay ta makuha. Mamanik pa, kimi mo kayo pa.
Ambato niritseva minirito nirito raiwit. Khalisa takuti tema kimitsiari na palok ahila. Ana kumya pugo tema miniritalit kito sumusya puyo siyo. Kumya pugo. Inu katigi tiaratata tema kisiende kovenapto. Inu hatibit kisungini tigo situin na katangiluti. Kisutita piyawata akaw sakayan ni miyoti. Bitsiarluti inu katingni. Pityawati Pityawati inu katini. Pityawati Inu hatinik mitautitsangnik umatimot aninakto. Pityawati inu katini. Pityawati Pityawati inu katini. Inu katini katasarne nukariya kalito. Inu katini katasarne nukariya kalito. Pichalutit inu hatinik. Pityawati inu katini. Pichalutit inu hatining. Inu sayinik nalatsiaratarluse. Ang iyok kasi nalalugit. Piluaktumi innakuluit. Pityawati inu katini. Pityawati Nalatsia hatarlusi ilitsi ang iyukangini. Inu sayinik nalatsiarataritse. Pichalutit inu hatining. Pityawati inu katini. Titirahattaritsi takuginay mo. Inuit takun nakatsalariyakkunno. P.O. Box 700. Ikaluit Nunavut. XOA OHO. Upaluni karasawyakku takunayaklugu. Takuginay.ca. Titirahatta lusiluni kidsa inuitbroadcasting.ca.